kumtlo inavi amthaki shige asazani tsalo khetani kini namuku bidi ishi Ayeghiqha sasa Kithe akoto kami pitsni amthaki mukutache tupulani tsalolo NDTV World News sasa Kithe no Iran ga kho sakpheto Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei no pikyuno Israel ga kho wishmi qona mutulani tsalolo Lebanon ga kho capital Beirut phugilo Hezbollah galmi qodolo Secretary General Shechekyu Hassan Nasrallah bomna vekipiti vekyu wongno Iran ga kho na Israel ga kho sho amkhuluma saputsai ipi Itagi Iranian media report sasa Kithe no pikyuno Israel wishmi qona mutulani tsalo tipolo bomna Hezbollah galmi qodolo Secretary General Shechekyu Hassan Nasrallah vekipiti vena ado committee Iran ga kho Revolutionary Guards wishmi qodolo Deputy Commander Lakhi Abbas Nilfaroshan ge bomna vekipiti vai ipi Israel wishmi qona bomna pa vekipiti vekyu a tipo ye Lebanon ga kho capital Beirut phuge apel ipi amthaki mukutoku takhani tsalolo NDTV World News sasa Kithe no Israel ga kho Prime Minister Benjamin Netanyahu no pikyuno muchulani tsalolo Lebanon ga kho capital Beirut phuge kipelongo apel kuma dolo New Israel ga kho no bom vesevesikyulo Hezbollah galmi qodolo General Secretary Shakyu Hassan Nasrallah vekipiti vekyu tipo ye pona Israel ga kho wishmi ko azatsikyu vechuna ke ibi Hezbollah galmi qodolo Secretary General Shechekyu Hassan Nasrallah ye ampe lozo bidi shiveno pak khu ka hawai ibi Panipuye Fatima Yasin ibi itagi Israel ga kho na Lebanon ga kho Hezbollah galmi ko sas agusha kyu hipolo Israel ga kho wishmi ko na Hezbollah galmi ko dolo commander Shechekyu tim chigitache alkango bomna vekipiti vai ibi Israel ga kho ngo Lebanon ga kho Hezbollah galmi ko na agusha kyu hipolo atsala mukulaki ganguno ceasefire shivenya no United States ga kho ngo France ga kho na igona kapcha chikimo Israel ga kho na plots mo ve ipi Israel ga kho wishmi ko na Hezbollah galmi ko dolo commander kami pithive ke ko ye lakino Ibrahim Muhammad Kubaisi paye senior Hezbollah commander Lakhi Shiche ipi Akiniuno Ibrahim Akil paye operation commander ipi Lakhina Fuad Shukar paye top commander Lakhi Lakhina Muhammad Nasser paye top commander Lakhi ipi eno commander kataw kami ge Israel wishmi ko no bomna vekipiti vai ipi amthaki mukutoku twakani tsalolo Ukraine ska pravda sasa Kithe no Ukraine ga kho wishmi ko no pikyuno Russia ga kho wishmi ko no tupulani salongo takani tsalolo pana Russia ga kho Kursk region ngo yes eno chawda ipikyu a hipakolo no Ukraine ga kho Sumy oblast ngo Vinnytsia oblast Mykolaiv oblast eno Odessa oblast la shahed drone bomb mukukini vesevesikyulo drone bomb tipako dola chigipungu ye Ukraine wishmi ko na air defense system wishina nu peithana kungu chekilo no vekmba vetse ipi Russia ga kho shahed drone bomb chigipungu tipako ye Sumy oblast ngo Vinnytsia oblast Mykolaiv oblast ena Odessa oblast lo kungu chekilo no vekmba vetse ipi itagi Ukraine ga kho Kherson oblast military administration ngo Donetsk oblast military administration ko no pikyuno Russia ga kho wishmi ko no tupulani tsalolo Ukraine ga kho Donetsk oblast ngo Kherson oblast lo bom vesevesikyulo timi pungu vekipiti veno timi mukubidi izawai ipi lena aki shigingo bas laki ena karkhami ge Russia ga kho wishmi qovu bomna shupsavetse ipi amthaki mukutache tupulani tsalolo min sasa Kithe no pikyuno India ga kho Uttar Pradesh state Ghaziabad district lo apulaki ampe chigisha kyu lakiye papuna guka akhe pungu pana puka vai ipi pulupsa kyu lono pa hekipiti vai ipi apu tipo je ye art ipi papu je ye naushat ipi apu tipo ye paza akiniu papu gola ngoche kyu laki ke ipi ko paza akiniu rajana guka akhe pungu jupaha vekino leno lina apu tipo pulupsa ve ipi Lena papuna panapu tipo na guka akhe pungu puka vai ipi pulupsa vekyu lono am fuchekyu pipe laki blow pipe na pa hekipiti vai ipi aki srimi kona pikyuno papuna papi kumtsu show hekyu likhi kumopu pa kutsulagi igona hepku vetse ipi itagi aki srimi kona pikyuno apu tipo papungo paza akiniu no ahoku thu pa hechini ipi
Amthaki mukutoku takani tsalolo News 18 sasa ki thieno Israeli Defense Forces wushmiyokono Lebanon ga khu capital Beirut phugi dahia area la timi gana chiki kovila azaz kyuno ningo Israel wushmiyokono Hezbollah galam yoko sasa alaw akum toshi a hipola agushnya ki tingno nong kumtsna a hipo krena nong ko su shopen ki wongno a tawla po khavelo ipi azaz vai Amthaki mukutsini muchulani tsalolo NDTV World News sa ki keno pikiuno Bangladesh ga khulimi film hoksa kola actress JKP mi lakhi chichikiu adult actress Ria Bardino India ga khula khusven ki wongno Indian passport ku chokumo kiu fake Indian passport mlaveno India ga khu Maharashtra state Ulhasnagar la chekelono Hill line police mi okona leak galwai ipi Ulhasnagar phugi hipongo Mumbai phugi kumado ye kilometer lopungu khalo ipi Itagi NDTV World News sa ki keno pikiuno Ria Bardevo aksau timbidige India gakhu section 14A Foreigners Act 1946 ye zango Indian Penal Code ye zakilona panong kalwai ipi Bangladesh gakhu limi Ria Barde je katau ye Sanam Khan ye ipi kucheni ipi liye ampe mukukini shani ipi amthaki mukutache tupulani salolo Reuters sa ki keno pikiuno Israel gakhu wuchmi kona muchulani tsalolo Lebanon gakhu capital Beirut phogila Hezbollah galami kodola Secretary General Shichekiu Hassan Nasrallah bomna vekipithive kiu gongno Pashela Secretary General Kithe shin kiu gongno Hasham Safidin kishalveni pi akpu shivai ipi Itagi asa ki keno pikiuno Hasham Safidin ngo Hassan Nasrallah ye ablomi shani ipi Hasham Safidin ye Islam chini tungkupu laki Prophet Muhammad lagami laki ke ipi Ikimo Hasham Safidin ye United States ga khuna terrorism alka ki pemim pola tim laki ke ipi shupheveku laki ke Israel ga khu Prime Minister Benjamin Netanyahu no pikiuno New Israel ga khuna Hezbollah galami kodola Secretary General Shichekiu Hassan Nasrallah bomna vekipithiveku tipono Pona Hezbollah galami ko sase Israel ga khu kumse attack shvena Ayeghiqha Israel ga khu khave penipi akupu Shichekiu wongno ke ipi Amthaki mukutoku Rakhani tsalolo Hindustan Times sa ki keno pikiuno Turkey ga khulimi Ayeghiqha TikToker JKP mi Kubra Ayut ye Italy ga khu Istanbul phugala panaki pala apungu lono paliki pa pithivenya na ilhi ki vena tlena pa khu kawai ipi liye katani kini na mukuktum pela klapu smona paliki pau klaku shive ki ulaki ke ipi liye ampe mukutso shivena pa khu kawai ipi liye TikTok followers timi million show ani ipi eno Instagram followers lak kini show ani ipi amthaki mukutache tupulani tsololo Asian News International Society Tieno India ga khula Israel Embassy spokesperson Shakyu Gayenir na pikiuno timi khuno New Israel ga khumi ko show argument sukina eno panong shikum san kina New Israel ga khuno panong kumse pithi khavena ni ipi panong na kila ngwa gemo Israel ga khuna pithi khavena ni ipi itagi pano pikiuno muchulani tsalolo Lebanon ga khu capital Beirut phugilo Hezbollah galami kodola Secretary General Shichekiu Hassan Nasrallah bomna vekipithive kiuye paliki kumopu pagola sakpheu khamige bomna vekipithivai pi timkumchuna ithimasai ipi amthaki mukutache tupulani tsalolo tribal media reports sa kithieno pikiuno India ga khu Manipur State Chief Minister office hi yamna kichiliu sa shupikiuno Myanmar ga khu Kuki militant galami timi akhe to kusho meitei mi khosasa agushnyana Manipur State law igwai ipi eno panongna amthaki mukutache tupulani tsalolono allow akum toshi meitei mi khosasa agushinana akupushani pivekyu tipoye security advisor to Manipur government Shakyu Kuldip Singh na kichliu sa tipo ita akhalau klhavekyu wongno Manipur State la Kuki zomi kumsana Manipur State Chief Minister Yipekango security advisor to Manipur government Shakyu Kuldip Singh show panonglo kamo kyulona lakha shivai ipi panong na pikiuno Manipur State Yipekano akimki sa pikiu hipoye ishiliki kumovai ipi Kuki zomi kumsana lakha shikiu tipoye Manipur State Yipekano Kuki zomi okumse militant galami okipi shupevekyu gongno eno Kuki zomi okumse ye katami ga khumi ayeza vechveno India ga khula khusvenena igike okipi shupevekyu gongno ki ipi
amthaki mukutuku takani sololo NDTV World News sa ki tino pikiuno ovekyu pinido anigni sololo United States raku state hilo asala igona goveno pasapra igona akumto laki Hurricane Helen ipikyu igikyulo timi izave ke ko khami ge vimla vena akhu ka have ki wongno iti he tlena tim thive ke ko ye aki hila hots go bidi shivai ipi ena United States raku state hilo timi 2.6 million no electric vu itum lavai ipi asala igona hovena pasapra igona akumto tipo igikyulo rescue team ona timi akheso show khakelwe ipi itake asa ki teno pikyuno timi hots go bidi akhu ka have ke ko dolo timi muku bidino South Carolina lo Karnataka ke ko ipi timi chik tsini no Georgia state mi timi chik khaklin no Florida state mi timi chik na North Carolina lo Karnataka ke ko eno lucky no Virginia state mi lucky ipi timi hots go bidi akhu ka have ke ko dola tim ku thuye asu ila ke veno repetive ke ko ke ipi ishi sta ke the hipado nongkam chu schkim thi